Ka Catholic International Conference halor ka Artificial Intelligence AI kalasdang da ka jingshit rem hanong ba Rome ha ka shitarik unailar bat kan ne hadu ka nyau tarik unailar. Na Shillong lami khamat do Reverend Padar Michael Makri, Managing Director ka Don Bosco Media Network and TV ha kani ka jingyalang. Palat chispan rupongut ki delegates na keleng kiri ke perthai ki badan benta ban penpriang ye ki khubor niam ki lawan ban shimenta ha kani ke jingyalang ba. Upadar Michael Makri ule shimentaru ha ke World Youth Day ke bela Longhouse nembela la ha Portugal ban penpriang khubor halor ke lumpung ba jeng ki samla Catholic na keleng ke perthai. Kinongelam ban penpriang khubor niam na kaseng riu niam solution jong Don Bosco kilong shimbenta bashitrem ha kini ke jingelang haru. Kajing temu bokong san jong kini ke jingelang kalong ban sandur ya kalawai lani shipping tomorrow. Kani kajing temu kalong shibenta na kajing temu bat jing ang not jong kpa bakot Pope Francis ban tip janai bat ngam jiliu shushu ye kajing mentoy bat jing baka artificial intelligence kawandra ha kani kapor bara ki por bandang wan. Hakas ngi play kani ke international conference lawan ban shimenta do Cardinal Angel Fernandez Atime uba Pope Francis udang jit thamai how news nem. Cardinal Angel Fernandez Atime ulalong rector major jong kaseng runiam solution balawan jungo e kasyalong la arsin hakis nem balala. Hakashitarik nailar la play ka conference balayo e kajingkren na Reverend Padar Fabio Pasquality halor kapang ka jingrung ka artificial intelligence haki social media hakani ka jok.